15. maja 1992. godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli mučki su napale kolonu Jugoslovenske narodne armije i ubile najmanje 200 vojnika, prekršivši dogovor po kojem je kolona, koja je kao i ostale jedinice JNA napuštala BiH, trebalo da mirno ode iz grada. Ponovljen je scenario iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, nepune 2 sedmice ranije. Prvi dio kolone je propušten, a drugi je napadnut iz zasjede. Prema nekim izvorima poginulo je znatno više vojnika. Procjenjuje se čak između 400 i 600, ali tačan broj nije bilo moguće ustanoviti s potpunom sigurnošću. Ranjene vojnike ubijali su i civili pucajući na njih iz stanova, a stravične prizore ubijanja prenosila je lokalna televizija i radio. Pretpostavljam da vatrogasce nije trebalo pozivati, oni znaju, vide ovo hitnu pomoć, evo još jedna. A upravo je umjesto ovoga trebalo biti jedinovan jedan prilog u teritorijalnom vatrogasnom upravo danas nije. Mislim da je u ovom trenutku bitno da se spasi svaki ljudski život, bez obzira o kojoj uniformi s kojim znakom. Ljude valja spašavati. Vjerujem da će se mnogi od njih pokajati što su započeli. Naravno, ovo je eksplozija municije. Municije, evo vidite, znamo jedno putničko vozilo zastavno. Ne znamo odra pa će tu naredno da li je u suprotnom pravcu sferu. Nadamo se zato. Željka, molim kolegicu Željku da će upravo ulazi u studio da se skloni za jednu dnevnik i da molim. Izgleda da je došlo do podređenih nesporazuma, pa da je došlo do ovakve eskalacije koja se sada gleda na televiziji FS3. Gradonačelnik se Bešladi, da li ima još žarišta u gradu ili je ovo jedino? Ovim informacijama trenutno nema. Ja se nadam, ja molim potpukovnika Dubajića ako je moguće da se javi 114 120. Hoćete ponoviti broj? 214 120. I mi potpukovnika Dubajića u naše ime molimo ako vas čuje da se javi. 120. Gradonačelniče, hvala da ste se javili. Poštovani gledalci, ako neko od vas nije čuo ovo što je poručio gradonačelnik Selim Bešlamić, riječ je o incidentu koji nije izazvao niko iz redova teritorijalne odbrane ili MUP-a Tuzle. Riječ je o pucnjavi koja je započeta iz kolone vozila koja je napuštala Tuzlu. A u ovom trenutku, evo već drugi sat, odvija se detonacija municije i naoružanja koje je bilo u vozilima. Također nas gradonačelnik upozorava, apeluje na građane Tuzle da ne preduzimaju ništa na svoju ruku. Legalna tuzlanska vlast i obrambene snage kontrolišu situaciju, ali ovo što se dešava pred našim očima niko ne može kontrolisati. Riječ je o vatri koja uništava municiju koja se nalazila u koloni vozila bivše JNA. U to vrijeme i taj dan nalazio sam se lično u pomenutoj kasarni. Ja mislim, najveća je tragedija za taj muslimanski narod koji je tamo zaveden i za toga samoga gradonačelnika Bešlagića što su oni uzeli taj jedan kukavički dan da ga slave kao pobjedu opštine Tuzla. Ja ne znam koga su oni pobijedili. Oni su ubili, to je istinito i ne može se ničim demantovati, 200 ljudi, mladi ljudi,
ljudi koji su jednostavno stavili se na raspolaganje vojsci da bi popunili taj dio rezervnog sastava koji je morao da zadovolji minimum potreba same kasarne. Da obezbeđuje i kasarnu i sve ostalo što je trebalo obezbijeti, da izvuče dio materijalnih tehničkih sredstava koje je trebalo po dogovoru da se izvuku za Republiku Srbiju, odnosno današnju Jugoslaviju. Šta je bio povod toga svega, to je krupna pozadina i opet se smjerano treba pitati Selima Bešlagića. Jer dogovor je postojao da mi kasarnu napuštamo potpuno bezbjedno. Mi nismo bili natovareni nekim borbenim sredstvima u nekim velikim količinama. To su samo bile prateća naoružanja i borbeni kompleti koji su pripadali odredima, jer tadašnji rezervni sastav je pokrivao i popunio Tuzlanski odred i Ozren je bio tu učestvovao, i Požarnica, i Potpeć, i još neka sela okolo Tuzle, isključivo iz sastava srpskog stanovništva. Jer mora se priznati, mora se kazati, niko tadašnje, bilo je i muslimana. I taj dan, 15. maj, bilo je muslimana u kasarni. Uopšte to nikakva nije tajna i nepoznanica. Niko nije ni zahtijevao da oni ne budu. Nisu oni kome smetali, nismo mi kome smetali. Mi smo čisto obavljali svoje poslove onako po onome pozivu koji smo dobili. I tako smo se i ponašali. Nikoga nismo ugrozili, nijednog momenta. Uopšte nam namjere nisu bile da mi napadamo. Jer mi da smo htjeli napadati, da smo htjeli da uzmemo Tuzlu, mi smo je mogli da uzmemo za svega 2 sata ratovanja. Jer sve položaje oko same kasarne, oko Tuzle držali smo mi. Sve do jednoga. Sve smo im ostavili na rovoma. Po naređenju i po dogovoru. Jer sve što je bilo je u cilju obezbeđenja kasarne. Da ne dođe do eskalacije, pa onda se proteže i civilna vlast, kako je se desilo, upadla je neka grupa, napravila ovo, napravila ono. Htjelo je se čisto da zaštiti taj odnos, da ne bi došlo do sukoba na tim prostorima. A do sukoba i nije trebalo doći, i nije moglo doći, jer nije bilo veliko raspoloženje među masama do toga dana dok nije napravljena ta organizacija, se uradi sve što je se uradi. Da li je vojska Jugoslavije, da li su dakle ljudi koji su se nalazili u toj koloni koja se povlače iz Tuzle, ičim izazvala to što se kasnije desilo? A nije mogla ničim izazvati, nije imala potrebu da izazove. Bio je dogovor u sami 2 sata kada je naš komandant Mile se vraćao sa dogovora od Selima Bešlagića. Bio je dogovor da se mirno kolona usmjeri i krene ka pravcu Požarnice, dalje Ugljevika, Bijeljne, Savezne Republike Jugoslavije. I tako i bilo. Naš prvi izlazak je bio odobren u 2 sata, odnosno u 14 i 10 minuta. I prva vozila su već izišla i kolona je polako se priključivala koja je kretala sa obje kapije. Međutim, njihovi pripadnici TO koje smo mi vidjeli, oni su se u velikim grupama, njih su dovozili autobusi i kamioni koji su se grupisali u taj nesretni žeželje sistem gradnje tih objekata, jer to je jedna ulica, ta ulica Skojevska, ulica svega 6 metara široka, sa obje njene strane su betonske zgrade. Zgrade bivših oficira JNA i građana, nije sve bilo ni bivših oficira. Tu niti imalo se šanse da ti pružiš nekakav otpor, ni potrebi. Tu bili objekti čistoga betona. Mi smo vidjeli da se oni tu grupišu. Mi smo mi na to upozorili. Međutim, rekli su nam da postoji dogovor bezno. Međutim, nije bilo. Ta 2 i 10 ponavlja odmah 14 i 10. Kad su nas vratili, mi smo tada se zapitali zajedno sa Miletom Dubajićem i njihovim komandantom TO koji je došao i rekli šta ovo sve znači. Oni su rekli to su nekakve njihove mjere predostrožnosti. Na što smo mi uzvratili da ne može, jer on je ponudio komandant njihov TO da će on ići na čelu kolone. Ja mogu da kažem lično sebi da uzmem da sam ja rekao, gospodine, ne možete vi ići ni ti ni Mile Dubajić na početku kolone, vi ćete ići negdje oko sredine kolone. Tad je bezbjednost najbolja svih. I mi smo predlagali čak i tražili konstataciju da se izađe na zapadnu kapiju prema pravcu Čakovića, odnosno Crnoga Blata i Doknja. Daleko lakše je bilo izići bezbjednije, međutim, naredba je bila da se ide u tome pravcu, uz opet ono dogovor postoji i neće vas niko ugroziti. Međutim, sve je to na kraju zloupotrebljeno. Prvi 8 vozila je pušteno, sve dalje što je išlo gorilo je u plamenu. I ja sam bio u 12. vozilu
u kojem sam stradao, kako sam stradao. Uspjeli smo da se izvučemo ka pravcu Požarnice i to je sve bilo jedna velika tragedija. Mi nismo imali šansu ni potrebu da pucamo na njih, ali šta oni slave kao pobjedu i oslobađanje Tuzle mene nikada nije jasno, nek se oni preispitaju. Ja bih im samo kazao jedan primjer, koliko su oni sposobni, koliko su jaki. Oni moraju da shvate jedno i da im bude za sva vremena, bar to njihov narod zna, vjerovatno će neko da to i gleda. Oni su imali jednu svoju akciju, a to je Smoluća. Njima to treba da bude pouka za sve vremena. Njih 8 opština je Smoluću tuklo i nije moglo srpski narod ni pobiti ni pokoriti uz insistiranje i traženje predaje. A tu su bili Potpećani, Tinjani i Smolućani. Tu su bile svega 3 mjesne zajednice sa par stotina boraca. Možda 300-400 boraca, ali tu bilo 7000 civilnih stanovnika civilnih. Oni kad nisu tu mogli izvevati pobjedu i pobijediti, oni nisu koga mogli na tim prostorima pobijediti, niti će pobijediti, nisu nas danas pobijedili. Jer od osnovne, od hljeba kojeg oni nemaju, sve je njima s ovoga područja. Kad bi dali, oni moraju doći do pameti, oni moraju gasiti sve svoje neke pobjede, jer oni nisu imali pobjede, nek se oni srame, oni su samo imali da napadnu kukavički to da uradi što su uradi. Naš telefon ponovo zvoni, javljaju se poznanici, prijatelji. Molimo, svi smo bezbjedni. Ovo su demokratske municije, deputati, molimo da vas sve privatno, niko da nas ne zove na naš telefon. Da uzimaju liniju i ne mogu nas dobiti oni koji nas zove službeno dobiti radi dalje uputama, koja ćete i vi čuti i vidjeti. Poštovani gledalci, nema razloga za nervozno zivkanje telefonom. Naš program večeras nije ograničen ničim osim razvojem događaja. Obavještavamo stanare blizu Račice na Brčanske da treba vatrogasne i da će u skorije vrijeme doći do gašenja ovog požara. Vidite ovo kolegi Miran Studija i vode koji se tamo javlja na telefon i poruke pa nam da nastavi s tim. Evo ovako, ovo bezumlje, pokrajte sami koji su bili napadnuti, koji danima, nedjeljama žive u nekim skloništima, bez vode. I ostali u Sarajevo, recimo. A nego da ne govorimo kako je tek onim manjim mjestima. Ovo što, ne znam, da dopire ton, ali ovo po zidu našeg studija udaraju koja eksplodiraju sa kamiona. Hvala, evo, kolega donosi nešto što bi moglo da služi to presenjem da malo sjednemo na betonu. Hvala kolega, Vlaško, izvoli. Malo. Marko, hvala ti. Ovo je mnogo mekše. Ne znam, vjerovatno i naše familije ovo gledaju sliku ovog poruke vas poživi. Ja ću zapaliti cigaretu, iako je zabranjeno pušenje, direktor neće vidjeti. Samo izvoli. Ali ovo se dešava, znači da nakon što je ovaj studija dobio odobrenje Kristo štaba opštine Tuzla za repetitor ili za koji nije bio poslednjih dana upotrebu za uzbuđenja i oštećenja mreže repetitor, možete gledati i živini sa Kamesije, sa, kako bi se reklo, desne strane Jale i područja Majevice. Evo, svi poštovani gledalci, dragi zemljaci, prijatelji, rođaci, evo šta možete da gledate. I to ide u području. Najvažnija informacija, poštovani gledalci. Svi naši radnici i saradnici koji su u trenutku
biranja ovog usmene, našli u studiju, nikome nismo napali, nismo ugroženi, dobar dio, pogotovo ženskog naše ekipe, uključujući i gošću, Mikić Stepanović, Kurige, prema tome opasnost nizakog ne postoji. Nisam nikakav poznavalac vojne nauke, ali vam moram reći vi koji ste u svojim stanovima blizu raskrsnice pakla ovdje na Brčanskoj masti. Pokušate malo stvar otvoriti slutite. Smanjim štetu jer ove detonacije uskavaju mnogo zemlja prostor. Tako da je ova 4 milimetarska koja se inače ugrađuju u obračne stambene objekte. Ostalo ne treba ni sami ništa sad pametno reći. Samo primjeriti se i da prođe ove pakleni scenariju. Ovo jedno mora da se puca. Ovo što je u kamionima koji su zapaljeni. Evo poštovani, sad znate zašto se ono danas sve dešavalo, zašto su policajci i teritorijalna obrana zaustavili onu prvu vojnu kolonu vojni arsenal, oružje, municiju i ostalo. Sad znate da su bili u pravu. Pa ja sam bio mobilisan kao rezervista Vojske Jugoslavije u aprilu mjesecu i tamo sam bio sve u kasarni 15. aprila kad smo trebali da dogovorom izađemo iz kasarne oko 14 časova i 10 minuta krenuli smo prvi puta gdje su nas na semaforima ustavili kako da reklam, vojska i vratila nas nazad, TO zapravo, Tuzla, vratila nas nazad ponovo u kasarnu. Da li mi je poznato zbog čega su vas tada zaustavili? Šta je bilo obrazloženje? Pa nije mi bilo poznato, bio je dogovor da izađemo normalno, bila je maršruta određena na kojoj trebamo da izađemo. Odjednom samo su stali, bili naoružani, stali, vratili nas nazad i nije nam ništa bilo poznato. Bio je pregovor komandanta kasarne Dubajića da ćemo izaći na vrijeme kako treba bez ikakvih problema, a među vremenu desilo se najgore ništa. Gdje ste se vi vratili nakon toga, dakle oko 14 časova kada ste zaustavljeni vraćali? Pa vratio sam se sa svojim kolegama u kasarnu, onda na prijavnici tu sam bio čitavo vrijeme do 19, ne znam tako što po 19 časova kada je Dubajić došao i rekao da sad polazimo nesmetano da ćemo proći bez ikakvih problema. I vi ste krenuli, koliko sam ja shvatila, među prvima u toj koloni, ali tako? Pa nisam ja bio baš među prvima tu, išao je prvo Dubajić, teritorijalno vozilo Tuzle, jedna praga i 6 kamiona. I onda sam ja krenuo za njima. Šta ste vi vozili? Ja sam vozio transporter. Transporter vozio, među kamioni su brže išli od mene, na semaforima u Tuzli su bile teritorijalna odbrana, bila naoružana, mnogo ih je bilo. Kad sam već prišao semaforu da trebamo skrenuti za Simin Han na 10 metara, oni se odjednom povukli, razbježali i tada je počela pucnjava da iste po nama. Sada kad evo sa ove distance prošle 7 godina, pretpostavljam da su uprkos tome što je prošlo toliko vremena, sjećanje još uvijek svježa. Možete li da ocenite odakle je počela pucnja? Pa pucnjava je počela sa njihove strane. Što se tiče rezervista i Vojske Jugoslavije, nismo bili naoružani. Na transporteru se vidi da nismo imali bespozanih toprava, ništa, apsolutno, samo vozila i mi smo bili u vozilima nenaoružani, prošli smo kako je najgore bilo. Vi ste imali tu sreću da prođete, ili tako? Pa imao sam ja jedini sreću, a vi iza mene su svi loše prošli. Nama je transporter jedno 5-6 metaka ispaljeno i nije više, a ovi ostali iza mene, što su ostali, oni su katastrofalno prošli. Da li ste mogli da se vratite nazad i da pomognete ljudima koji su ostali? Pa nisam mogao, ja kad sam došao u Simin Han, mi smo samo čuli pucnjavu i neke detonacije, izašli smo iz transportera, kako ćemo se pomoći vratiti, kad nismo imali oružje, nismo imali ništa, samo imali gorivo i vozilo i to je sve što smo imali. Jer ne znamo šta se dešava. I poslije smo svoj... Pretvorio se u pakao, je li tako? A sama činjenica, sama sve te slike
sve ti filmovi, malte ne kasete koje su snimljeni, koji su oni htjeli da snime. Jer mi nismo imali mogućnost da snimimo. A nismo ni nadali se da će to uraditi. Jer sam njihov materijal je pokazao sve to njihovo zlo koje su imali pred toj vojsci koja je regularna vojska bila. Naspram njihove vojske. Ja ne mogu nazvati ni njihova to, ja mislim da i ti pošteni muslimani, oni su priznavali vojsku Jugoslavije i tako. Jer to je jedna vojska koja je došla, njihova para vojska, koja im je nametnula te zelene beretke, koje su jednostavno izazvale taj haos i pakao. Hoće da vam kažem, u tom momentu izlaska, da mi iko može da kaže u tom školskom nekom predavanju, da može da se puca i napadne neko stanovništvo iz kamiona, iz vozila koji nisu apsolutno naoružani. Neki dokaže se može napasti. Ja ću mu reći da je pravo. Međutim, ko je mogao iz kamiona, koja vojska da puca na to stanovništvo, građane koji su nas malte ne, da su imali i oni bilo šta, bi nas napali, pljuvali, dizajući u zrak dva prsta u znaku pobjede, nazivajući nas četnici, nazivajući nas, ne znam kojim riječima nisu sve to nazivali, da čovjek jednostavno nema riječi za tako nešto. Mogu da vam kažem, u tom momentu sam se nalazio ja u kamionu sa pomoćnikom za bezbjednost. Komandanta za bezbjednost, gospodina Novaković Slavke, gdje sam ja u tom momentu primio 5 komada metaka, a taj moj pomoćnik komandanta, ne moj, nego gdje sam ja bio s njime u pratnji, je prošao gore. Ja mislim da ćete vi njega i naći, da ćete s njim porazgovarati. Da smo morali da prolazimo preko leševa ti vojske, mlade vojske, koji ničim, apsolutno ničim nisu izazvani da pucaju. Nisu pucali, nemaju čim. Jer to je lično naoružanje koje nije imalo u sebi, koje nisu imalo malte ni pun okvir šanže municije. Jer to sve bilo u kabinama. I apsolutno da nema mogućnosti da niko puca. I još sam vam jedno, što sam možda i zaboravio prije da kažem, na 14. maj, gdje smo se mi nalazili u kasarni i gdje smo obezvređivali kasarnu, vršile se radnje koje smo mi imali nagovještaj, gdje su pokrivali bolnice ugradne, gdje se smještali njihovi snajperisti, gdje se jednostavno su pravili sav taj obruč oko kasarne, da mi faktički nismo mogli ni izaći onako kako je trebalo. I sad se nastavljam na onu priču izlaska. Kažem da smo morali da gazimo po našim vojnicima, po lešama, jer tu više nije bilo kontrole hodanja. Levo, desno, kamioni su na bankinova dole, gore, ispred je bila cisterna koja srećom nije bila napunjena tim gorivom, jednostavno to je sve prazno bilo. To su tehnička materijalna sredstva koja su izvezena, gdje jednostavno ništa nije bilo, ni municije, ni eksploziva, prazna auta, samo da se ljudstvo izađe, ništa više. Gdje god okreneš se, kamion gori, mrtvi leže, nema šta, pakao i ništa više. Kažete, vi ste tom prilikom ranjeni. Kako ste uopšte uspjeli da preživite? Pa ovako, ja sam doživio to što sam doživio, ali opet sam rekao, spomenuti gospodin je još gore prošao, sreće smo imali pa nam šofer nije pogođen. U svom tom zlu ipak je bilo i meni i ovom gospodinu da nam ne bude šoferu ništa. Jer ako njemu bude i mi smo gotovi, mi smo ostali tu kod njih. I ko zna šta bi sve bilo kasnije. On je uspio da izvuče svoje vozilo, izvuče do Sini Hana, stvari do bara. Oni su izbušili i gume, međutim, to malo bolji mehaničar znadu kako se te gume sad naduljavaju automatskim putem i šta ja znam, on se same doduljuju. Međutim, kad smo već izlazili, već je i bio i motor, došlo je do blokade motora i stao je motor. On je jednostavno, šofer jednostavno izletio, iskočio iz kamiona, otišao iz bankinu, dol su ga neki Srbi prihvatili. Ja sam ostao u kamionu i ovaj gospodin. Kod nas je došao jedan momak, isto je bio u koloni, zvani Cigo. Mene je izvukao iz kamiona, onako krvavog. Gospodin Novaković je ostao u kamionu,
pogođen u glavu, pogođen u nogu, pogođen ne znam nija gdje. Jednostavno ja sam pomislio da je mrtav i ništa mu se nije moglo pomoći u trenutku. Jednostavno ono što je davalo znake života, to sam ja koji smo izvukli. Dalje se sjećam, samo sam se probudio u Bijelom bolnici. Dakle, malo prije kolona niko je nije dirao kod uličnih. Nema problema, Marko. Ovo nismo ni pripremili, niti je bilo moguće napraviti scenario za ovaj rat. Već nam javili na neki način, jer mi nismo htjeli vjerovati u to da se očekivao prolazak ove vojske negdje oko 18:30, međutim vjerovali da će to sve biti dobro kada smo vidjeli da Nelikijska kola ispred i iznad jedne manje vojne kolone, međutim ova veća kolona koja izgleda nije se držala. Poštovani gledalci, pogotovo vi u blizini Brčanske marke, pripremite se, moguće su detonacije i eksplozije auta, jer mi ne znamo šta se nalazi u kamionima koji su zahvaćeni plamenom. Bojite se i za onih debnih zidova, po mogućnosti su bativa i hodnici, ali samo mirno, jer panika može napraviti više nevolje nego ovo što nevojnika koji su učinili na posljednjih dana boravka u Tuzli. Kamioni koji gore, Posljednji boravak. kamioni koji gore na raskršću u ulici Mahmuta Bušatlije su vjerovatno napunjeni oružjem i municijom. Možda i jakim vojnim ili privrednim eksplozivima. Čujete pojedinačnu paljbu? Evo samo za sve oni koji znaju da su njihovi članovi porodice, mladi tehničari, kompletna snimateljska ekipa, dio osoblja Fronta Slobode i naši gosti, da su svi živi i zdravi i da rade svoj posao, istina, u nemogućim ratnim uslovima. Ovdje su i naši gosti i oni su bezbjedni. Vidjeli ste detonaciju. Vojska, nažalost, uzvraća izgleda artiljerijom i svi, molim vas, svi koji znate da su neko od vaših članova porodice došao određenim postom, bilo kao gost, bilo kao stvaralac ovog programa u tehničkom ili informativnom pogledu, svi su živi i zdravi. Ovo što slušate, ovo što gledate, nažalost, dio je naše tragične, da ne kažem sudbine, ne mogu, oprostite, ne znam tačno više ni šta govorim. Možda su u ovom trenutku sve riječi suvišne, da se Marko, ti i ja malo odmorimo, jer slika, nažalost, sasvim dovoljno govori o drami, o tuzi, o otužnom stanju u kome smo se bez ikakvog razloga našli svi mi. Evo, sjedimo na ovom hladnom betonskom podu i gledamo kako nestaje jedan mit, kako jednostavno nastale su smetnje. Nastale su smetnje, oprostite, samo Ne znam kada se to čekamo čuje. da vjerovatno se čujemo, čekamo da naš kolega donese traku koja je snimila još neke detalje pa da ovo još jednom vidimo i nadamo se da se ovako nešto neće ponoviti, međutim, kao što znate, ovo se već dešava širom ove naše napaćene Bosne. Naši tehničari postavljaju kameru na stalak, ne bismo li dobili kvalitetniji snimak, izlažu se, vjerujte, evo odavde vidimo iz studija, izlažu se opasnosti, ali se nadamo da niko od ovih bezumnika koji pucaju na Tuzlu koja ih je ispraćala mirno, nema namjeru da našeg snimatelja i našu kameru uzme za metu. Jučer, poštovani gledalci, kad sam se vraćao sa sličnog posla iz ovog studija, vidio sam dvojicu vojnika, znate kako izgledaju mladi vojnici, šetaju gradom i stvarali su jednu slatničarnu, a jedan od naših komšija onako jednostavno ljudski pita, jel te komšija, a gdje još ovo može vojska koja naputa na svoj narod ovako slobodno da se šeće gradom i zemljom u kojoj ubija. Ja bih se samo vratio prije na noć, prije napada na kolonu. Tu večer u kasarne imali smo najavu da ćemo biti napadnuti. Već su bili oko kasarne, teritorijalna odbrana zauzela sve položaje. I oko 2 sata uveče, tu je 15. izutra, trebalo je tad napad već da bude na kasarnu. Međutim, nije bilo, mi smo u 2:10 krenuli, kako je rekao moj drug, tad su nas vratili dok se nisu spremili. Sa raskršće. Ponovo smo krenuli, ja mislim oko 20 do 7, sada u tim satima nismo baš minutama gledali i kad smo nailazili, kažu najviše odnose se da smo mi napali njih, da smo mi prvi zapucali. Međutim, mi učesnici to najbolje znamo da nismo. Jedan dokaz je to što nismo imali
par noći oni su već minirali neke kontejnere oko kasarne gdje smo mi bili, sve neke provokacije su vršili i prije toga kad smo išli kući na odmor da odemo, da se okupamo iz kasarne, oni su već zaustavili nas na putu, pitali šta ćete tamo, to je četnička vojska, mi ćemo vas potući, pobiti, da psovali nas svakako, zaustavili nas u autobusima, nismo smjeli uniforme uopšte da idemo kući. Kako se vojska u to vrijeme ponašala? Da li je, pretpostavljam dakle da je bilo u to vrijeme biti teško vojnike Jugoslovenske armije u Tuzli? Pa, mnogo teško. Sada pričamo, to se još postojalo, nije se još ni razgraničilo, ni vojska postojala srpska, međutim oni su se mnogo više bili od nas tada i organizovali. Mi smo još u tu vojsku vjerovali jedna koju smo svi služili, živjeli za nju, branili. Kada je počela pucnjava, gdje ste se vi nalazili? Pa ja sam se nalazio sa svojim transporterom 50-60 metara daleko od raskrsnice. Tako sam ugledao dole kako se isto raspršili, otvorili su pucnjavu iza vreća koji su pripremljeni prethodno, vreća, barikada, zakona koji su sa zgrada odsvakli. Čak sam gledao kako povlači, kako su bili spremili tenkovske mine. Na dasku privezali i samo kanapom, konopcom su privukli naput, bilo u kanalu pored puta. Sve je bilo unaprijed pripremljeno za napad na nas, a sada izjavljuju da smo mi njih napali. Mislim, to je... Da li ste vi tom prilikom radili? Nisam srećan. Srećan da sam se nalazio u transporteru. Nažalost, mnogi moji drugovi nisu imali tu sreću da prođu tako kao ja. Ne znam da li je ponovo moguće da nas čuju starješine MUP-a i TO Tuzle, ali umjesto pucnjave kojom odgovaramo na pucnje iz vojne kolone, predlažemo i pozivamo naše ljude iz TO i MUP-a da pozovu vojnike na predaju. Neka se spriječe eventualne nepotrebne žrtve, ranjavanje i pogibelj. Ti ljudi će i tako, ako se predaju, sigurno biti zaštićeni i izvući će žive glave. Nećemo ih tretirati kao one koji su nas ugrozili, iako je neko bezuman iz te kolone prvi pucao. Samo neka mirno odu.
upravo smo vidjeli da je eksplodiralo jedno od vozila. Ne znam da li je moguće kamerom zoomirati. Evo ide kamera, zoomira. Ne znamo da li su zapravo te eksplozije već bile pripremane u kamionima da se tako dogode ili su samo eksplodirale, vidimo razliveno nešto na ulici. Gorivo je neko razliveno, kamion je zaustavljen kod bandere. Opet smo imali prekid slike. Opet imamo prekid slike, ali ćemo... Evo, nastavljamo. Kabel se izvukao iz kamere, shvatite da ovo radimo u uslovima koji su daleko od svakih normalnih i koji su apsolutno drugačije od onoga što smo mi danas pripremali za emisiju. Koliko ja znam, Marko, mi nismo danas planirali prenos ovakvog događaja. Direktan prenos rata nisam nikada pripremao, nisam ni zamišljao. Danas sam s kolegom Ivanovićem obišao TTU, autocentar, radio amatere, radio kluba Kreka. Sam sam bio u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i evo malo, kako bi se rekao, direktno s ručka, odnosno poluručka, jer sam požurio da ovdje da nastavimo današnji program. Međutim, za ovo zbilja nijedan nismo pripremali, pogotovo niko od naših ovih mladih tehničara koji su zapravo svi srednjoškolci ili studenti, ovako nisu nešto pripremali. Ne znam da li njihovi roditelji možda nisu čuli prethodno 2 upozorenja. Ponavljamo, svi radnici Fronta slobode i naši mlađi saradnici, Saša, Frank, Samir, svi su ovdje živi, zdravi, dobro im je, ništa im ne fali. Naravno, fali nam svima malo razuma i mira, ali proći će. Željka, svi su ovdje. Evo, ima vjerovatno nekakve snimke ovako. I naravno naši gosti. Jesu, dok sjedimo na podu. Amana Hajvac također. Koleginica koja je danas vodila program, ona je isto živa i zdrava. Naravno, malo prije kad je objavljivala jednu vijest kako prolazi na prethodna kolona, malo se ne, rekla mi je samo što nisam zaplakala, pa sam je onako, ne znajući ni sam kako i zašto, rekao čuvaj suze za radosnije vijesti. Kažete, bilo je mnogo mladih vojnika, redovnih vojnika koji su ubijeni, koji su... Da li je ikada poznat taj broj, koliko je vojnika poginulo na Tuzlanskoj cesti? Pa neke verzije postoje. U jednom razgovoru sa gospodinom, komandantom kasarne, gospodinom Dubajićem, koji je obilazio i tu bolnicu ubijen je, da je negdje oko 200 poginuli, a negdje oko 80 i još se broji nestalih. Cifra ide tom, brojka ide tom dijelu da porodica koji još nisu došli do spoznanja gdje su im sinovi. Ja znam, sjećam se da su patolozi tad iz Bijeljine i patologi iz Beograda su išli po završetku svega te tragedije nakon mjesec dana u Tuzlu, da raspoznavaju ta tijela i da spitaju se za ta tijela. Međutim, ja to mogu slobodno reći da indicije pokazuju da je na Paša Bunaru, bivšem strelištu u vojske Jugoslavije, da se nalazi neka pokopana tijela. Stradale mlade vojske. Šta pamtite kao najteži moment iz te kolone? Šta vam je onako kao čovjeku najteže palo? Što vam možda eto svih ovih 7 godina ne da mira i mirnog sna? Pa nemam ja jednog trenutka da kažem da mi najteže pada. Prvo, najteži trenutak je civilno stanovništvo koje je izašlo kraj puta. Od samog izlaza. Pa do samog, ja mislim da je to njihovo određeno mjesto koje su mogli da se tu lociraju to stanovništvo, pa onda dalje vojska. Njihova ta paravojska, te beretke i koje kakve ne znam jedinice. Gdje su oni sa tim pogrednim riječima i sa tim svojim uzizanjem i prsti i vrijeđanjem. Jednostavno dođeš do jednog razmišljanja da li si ti živio tu u toj sredini. Poslije sljedeći moment je ta vojska, ta djeca koja su došla iz te Jugoslavije, koji su sa tim ne znam nijako i kakvim zakonom došli da dovrše u Bosni tu vojsku, koja su došla prije 24 sata, a odmah nakon 24 sata su pobijena u tom istom gradu. Niti mu možeš pomoći, a moraš i preko njega da pređeš, jer nemaš gdje izađeš. Ubite sa sprata, ubite iza zgrada, ubite što je najžalosnije sa bolnice. Zašto im je bolnica trebala da nas tuku? Zbog čega? Ništa više.
negdje iza tamo. To je onaj kamion kod benzinske pumpe, vjerovatno. Ponavljamo da nije riječ o napadu na Sjenjak, nego od zapaljenog kamiona negdje kod benzinske pumpe u Slavinovićima. Evo vidimo dječji dom i put za Večarevac. Molim samo čašu vode, oprostite. Oni su naravno najljudskije djelovali u ovom trenutku, sjede i čuvaju se od detonacije metaka. Ja se samo nadam da niko od naših sugrađana, od gostiju, od izbjeglica kojih je prepuna Tuzla u ovim obližnjim zgradama, da nije povrijeđen. Čujemo sirenu vatrogasnih kola. Čitavim putem, oko 2 km, oni su bili raspoređeni. Čitavim putem je bilo ranjenih kamiona, zapaljenih, svega. Ljudi su se, čak jedan moj drug je uhvatio se za transporter pozadi i svo vrijeme zatransportirao se vozio sve do srpske teritorije dok nismo izašli na slobodnu teritoriju. Čitavim putem su bili ranjenici poredani. Nije to bilo na jednom mjestu, to je bilo duž, kilometar, 2 se rasporedili. Civili koji su nailazili s autima, više su, na civilna auto su manje otvorali vatru. Više su civilna auta kupila te ranjenike vojna koji kome je mogao priskočiti u pomoć u tom paklu, kako da drugačije kažem. To je pakao. Pucat na ljude nespremne koji idu, kolona ide putem, oni sa zgrada, sa zakona pucaju na nas. Da li možete sada da ocijenite, da procijenite čim se najviše dejstvovalo na vojsku? Pješadijskim naoružanjem. Pješadijskim naoružanjem, jer te protivtenkovske mine i pješadijsko naoružanje, to je osnovno bilo. Valjda to je bila ipak gradska zona, nisu oni mogli tu ni neku artiljeriju ni nešto jače da upotrebljavaju od tih sredstava. Ponavljamo upozorenje da je kraj vojne kolone od Crvenog nebodera u Skojevskoj pokojnim kamionima puni istog užasnog, strašnog sadržaja
kao što su bili kamioni čije zgarište upravo vidimo. Isti je slučaj s kamionima kod benzinske pumpe, 2 kamiona u Slavinovićima i nešto više kod vulkanizera u ulici prema Slavinovićima. Pušteni pojedinaca iz teritorijalne obrane ili možda i stanara ovog dijela grada mogu... Bilo čiji pucnjevi. Ponavljamo upozorenje građanima, stanovnicima A bloka. U njegovoj blizini, u blizini gvožđarske radnje u A bloku nalazi se ranjen vojnik. Molimo stanare stanova iz te zgrade da ako mogu na brzinu istrče, pomognu vojniku, možda je život u pitanju, možda su minute. Tuzlaci su uvijek pokazivali plemenitost i želju da pomognu. Dajte da i ovog puta pomognemo sinu nečije bajke i nekog oca. Kao najteže iz te kolone pamtim vrisak svojih drugova, mladi ljudi. Posebno mi je teško palo mladi vojnici koji se po dogovoru povukli iz drugih republika na prostore Tuzle da dosluže onaj dio vojnog roka, jer takav je bio dogovor republika. Najmi je više i najmi je tragičnije ostalo to sjećam se, baš ne mogu. To je najveći prizor bio Danila jednoga Cvjetkovića koji je došao tada negdje sa područja Kosova. Prebačen u Tuzlu, kada je samo povrijeđen u ruku istrčao u jedan stambeni blok da zatraži zaklon i da je kasnije za jedno 6 dana razmijenjen kao mrtav. Da li povreda ruke obična može da bude i posljedica jedne tragedije, što znači da su oni te ranjenike lakše sve pobili, popalili i pobili. To je najveća žalost i pobili su sve one ljude koji su vrištali ranjeni u kamionu i oko kamiona, jer sam to gledao i svojim očima lično. Ali ja sam imao tu neku ludu sreću da su me pokupili neki tadašnji Mikelini, 2 brata, koji su me pokupili sa te ulice i odvukli me u pravcu Požarnice, odakle sam dalje helikopterom prebačen za VMA i tako sam preživio tu tragediju. Jedan od rijetkih. Evo sada kadrova koje nam je donio naš saradnik Sefudin Koprić. Vidjet ćemo ispisane uvešto oznake TO. Imali su problema sa paljenjem, a ovo je snimak načinjen pred komandom Tuzlanskog korpusa. To su pripadnici milicije i teritorijalci na ulazu. Vidjet ćete da su neki građani pored neprospavane noći našli trenutke da zajednički sjednu, pa čak i roštilj raspale. Traume su najteže. Traume, posljedice svega toga su vidljive. Više čovjek nije onaj što je bio nekad. Čovjek je izgubio sve. Izgubio je vjeru prvo u sav taj narod koji je sa njim živio tad u to vrijeme. To je povjerenje teško da će iko moći da ga uspostavi. Ne kažem ja da su oni svi isti. Ali u suštini izabra se ništa ne može. Izgubio je vjeru prvo u sav taj narod koji je sa njim živio tad u to vrijeme. To je povjerenje teško da će iko moći da ga uspostavi. Ne kažem ja da su oni svi isti. Ali u suštini
izabrati se ništa ne može. Traume svih tih koji su doživjeli tu kolonu, pa i u Sarajevu poznatu kolonu, nema toga koji će moći da to i pređe preko toga. Mislim da se sad upravo približamo trenucima kada će jedno od vozila, evo, upravo sada dobro poznato, jedno od vozila je zvona kolona, napustiti će u Džensi prema Kucinarnom vodu, dobro poznato. Ono napušta kolonu i ulazi ovaj. S njim kreće još jedno vozilo. Pucnjava detonacija, poslovno da čujete. ...15. maja 1992. godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli mučki su napale kolonu Jugoslovenske narodne armije i ubile najmanje 200 vojnika, prekršivši dogovor po kojem je kolona, koja je kao i ostale jedinice Jugoslovenske narodne armije napuštala Bosnu i Hercegovinu, trebalo da mirno ode iz grada. Ponovljen je scenario iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, nepune 2 sedmice ranije. Prvi dio kolona je propušten, a drugi je napadnut iz zasjede.
Prema nekim izvorima poginulo je znatno više vojnika, između 4 i 6 stotina, ali tačan broj nije bilo moguće ustanoviti s potpunom sigurnošću. Ranjene vojnike ubijali su i civili, pucajući na njih iz stanova, a stravične prizore ubijanja prenosila je lokalna televizija i radio.